Vandla ra Democratic Alliance ri lwela ku tlhela ri fuma masipala wa Oudtshoorn eLittle Karoo. Vandla ri susuma mavandla yo kaneta hi n'hweti ya Ndzhati. Vandla ra vaaki ra Ikhosa leri a ri hlengele ku fuma masipala na DA va jikile DA va tirhisana na ANC ku susa meyara na xipikara va DA. Ikhosa va ya nghena na nhlawulo naswona veri va tshame ehansi na vaaki va yingisa ku tsakela ka vona. DA veri ku susiwa ka vona eka vurhangeri i swilo swa nkarhinyana. Murhangeri wa EFF Julius Malema u le emahlweni eMpumalanga eka pfhumba ro gangisa tivhoti. The youth is completely neglected. They don't get job opportunities. The president says they don't have skills, and we challenge him to advertise the jobs and let's see if there are no skills, because he can't claim there is no skill amongst young people. Vandla ra Patriotic Alliance ra yima hi marito ya rona leswaku vahlampfa a va laveki laha tikweni. Xandla xa president wa vandla Kenny Kunene ari eWarrenton eNorthern Cape ku gangisa tivhoti. One of the major issues, which is basically a human rights violation, is the lack of water provision for our communities. It's a human crisis in this province. People drink brown water. People bath with water that they have to flush toilets with. Mavandla mantsongo na wona ya le ku gangiseni tivhoti emasipaleni wa Kaigarib eNorthern Cape. You cannot bring the water. We must inform the communities what is the problem, that the water is not there. We cannot bring the toilets. We must inform the communities why the toilets cannot get to them now. So that I think is the way that we need to go, so that the communities must feel they are part and parcel of the municipality. Mavandla tipolitiki ya karhi ku rhendzeleka na tiko ku lamisela ku hlula eka nhlawulo wa mfumo miganga lowu nga ta va kona hi siku ro sungula n'hweti leyi taka.